September ni somthum thupuang tu Johana ke Johana in unau pale Isua shom nate khole tuite chel nate trompui tu cheu hi pathian thu awang le Isu hriatin thu awangin Patmos clear kar antia chuan ka oma thupuan bung khat chang kuwa pon lamlan dana chuan thu tak mel ma te chu ding chang ta zo kangin anlanga ma se pathian ko chu thim jing a mu thei lovin a che verenga lalpan a che lo chu tun ma ama ain puan chu to na aya ro pui zo ka Christine puan chu theina tur muna om tira phala chuta chuan ko ram te ta na ti varna hluber chu dong thei don ni mun fala da ani a phala chu chu ane na pek thur in puana chu ngai thale dong tura abeng le thinlung bo chei that zok ani theina ni Johana not bo tu pa kha he thila hen mo phurna nei lo chu ani bik lova pathian chatuan thilru man atana akuta man ro ani zoka eng timit tura be na ngei chuan thu tak chu huaisen takin chomnung ta zok ani Johana kha thian kom tur nei lova om tir ani na in Krista ompuin ero mi tu main andal sak thailo achia lo chunga chuan Krista nen atangin engro pui takalo eng chuaka lalpan achia lo no chua om chu thlir renga anena chun ro pui takin mani nge eron in puang chuak ta ani zirtir a mangai chu du sakna vur ani a zirtir dang te nen Isualen puin antiti pui thina ama hnen atanga zirin athuin ain chom thina chandam tu om ngengin omfo thin mase Patmos a po hian ani chu amule tur ani clear kar ko har taka chuan pathian le Krista le van mi te chu akom thinte ani a an hnen atang chuan ko mona poimo lutuk mei chu adonga chuta chuan in larna athil mule pathian hnen atanga adon in puan chuan thu chu aziaka hele chanchin top na huna thil thleng tur thil te chu hriat tir ani thu tak hriat tir tura a o chu hriat thei ni taloma se Patmos a thu cha pek te hi khonwar chit en anga kalzel tur ani chung atang chuan a maya paten zuda nam chungchang chau ni lo le nam tin te ta na pathian thil tum chu anjir thei don ani